Optimizem kitajske vlade temelji na izračunih Nacionalnega statističnega urada, ki tudi v tretjem četrtletju letošnjega leta beleži zavidljivo gospodarsko rast. 初步核算，前3季度国内生产总值按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点。分产业看，第一产业增长3.7%，第二产业增长6.3%，第三产业增长7.8%。 Kitajski voditelj Xi Jinping rast kitajskega gospodarstva označuje kot izjemen dosežek, ki ne bi bil možen brez korenitih reform, ki jih je izpeljala njegova vlada. Teh reform je bilo v zadnjih 5 letih več kot 1500. V sinergiji z modernizacijo vodenja so prinesle sočasni gospodarski napredek ter socialni razvoj. 18大以来的5年，是党和国家发展进程中 极不平凡的5年，面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧的外部环境，面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化，我们坚持稳中求进工作总基调， 迎难而上，开拓进取，取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就。 Uspeh kitajskega gospodarstva ni samo triumf kitajske vlade, prinaša tudi obilo priložnosti za celotno azijsko regijo. I think definitely China's growth itself provide ample opportunity for Asia to maintain its growth for the last 10 years. I think China was main reason for the Asia's one of the main reasons that how Asia maintained its high growth rate. Together with that, now China is in the face of the rebalancing its economy, rising middle income, middle income class coming on. So how together with that, how the regional integration with China and other countries, this will be a very important task. Mednarodni denarni sklad, ki je zvišal napovedi kitajske gospodarske rasti za leto 2017, pozdravlja fiskalne reforme Pekinga in upa, da bo ta z njimi nadaljeval tudi v bodoče. We are also observing reforms affecting the credit expansion of China. And we certainly welcome the decisions that have been made, in particular by the PBOC, to actually reduce credit. We also believe that continuation of those policies are necessary, together with the reform of the state-owned enterprises sectors. So it was good to reduce capacity. I think it probably needs to continue. But the reform of the SOEs and the continued reining in of credit in order to control the financial risk in China will be most welcome. Če svet pričakuje, da bo Kitajska vlekla svetovni gospodarski voz, bo moral tudi sam nekaj prispevati. Peking je namreč izrazil nezadovoljstvo nad nekaterimi razvitimi gospodarstvi. 需要说明的是，目前呢，在对外合作中存在的一个突出问题是，一些发达国家有不少设备和产品对我国是实行出口禁运 和严格限制的，我们希望今后大家都要进一步扩大开放，深化合作，也十分欢迎各国企业积极参与到中国制造强国建设中来。 Gospodarski kazalci, ne glede na njihovo pojasnjevalno moč, ne pomenijo veliko, če gospodarskega napredka ne občutijo tudi ljudje. A po zagotovilih kitajskega voditelja Xi Jinpinga gospodarski razvoj ljudi ne bo obšel.